Preduzeće Beli. Nakon više od jedne decenije uspješnog rada i poslovanja, kraj poslovne 2006. godine završava uspješno. Pekarska radnja i poslastičarnica Beli poznati su i van granica opštine Šamac, a kruna uspjeha je i novootvorena kafe diskoteka Misija. A sve je počelo u posleratnim godinama, tačnije 1995. godine, kada su u skromnim i oskudnim uslovima iznajmljenog objekta ambiciozni Milorad i Jokica počeli da proizvode hljeb i pecivo. Tadašnja mala pekara, smještena u trošnoj zgradi koju su Bjelovići morali renovirati i adaptirati prije početka rada, brzo je dobila stalne mušterije, a paleta pekarskih proizvoda uskoro je bila bogatija novim, ukusnim i mirisnim proizvodima. Vrijeme je brzo prolazilo, te su se nakon nepune 4 godine stvorili uslovi za izgradnju vlastitog objekta. Izgradnja pekare počela je 1999. godine i to u centru grada. Ubrzo je iznikao velelepni poslovni objekat, koji je svečano počeo sa radom 2002. godine. Tada je pekara opremljena savremenim mašinama i uređajima za proizvodnju pekarskih proizvoda, a maštoviti vlasnici i pekari kreirali su nova slana i slatka peciva koja su postala omiljena među potrošačima. Naredne godine, uz postojeću pekaru Beli, opremljena je i poslastičarnica, koja u toplom, porodičnom ambijentu nudi vrhunsku uslugu i domaće kolače, kao i raznovrsne torte. Kvalitet preduzeća Beli prepoznao je grad Šamac, te je pekara za svoje poslovne uspjehe nagrađena i 15. aprilskom diplomom i to za izuzetan doprinos razvoju privrede opštine Šamac. Kao uspješno preduzeće, Beli danas zapošljava 26 stalnih radnika. Vlasnici preduzeća, porodica Bjelović, svakodnevno rade na unapređenju proizvoda i usluga, proširivanju proizvodnje i modernizaciji postojećih kapaciteta. I kao što smo rekli na početku, Bjelovići su u domenu proizvodnje i uslužne djelatnosti u proteklih 11 godina postigli uspjehe, koji su sada krunisani novim projektom. Naravno, riječ je o impresivnom objektu, kafe diskoteci Misija. Izgradnja ovog objekta započela je u februaru 2006. godine i to u strogom centru grada, u popularnom redu kafića. Izgradnja i opremanje ovog ambicioznog objekta završena je gotovo u rekordnom roku, za 9 mjeseci. Želja Milorada i Jokice, kao i njihove djece Marije, Milice i Jove, da svome gradu ponude elitni objekat, kafe diskoteku, koja na području ovog regiona još nije viđena, ostvarena je. Na površini od 260 kvadratnih metara, zgrada sa 2 etaže uređena je u stilu savremene arhitekture i opremljena moderno dizajniranim namještajem. Ova kafe diskoteka ima i vlastitu kuhinju, koja po želji sprema sve vrste slatkih jela i deserta. Vikendima se Misija pretvara u centar najbolje zabave, uz zvuke moderne domaće i strane muzike. Svečano otvaranje Misije upriličeno je 15. decembra 2006. godine u prisustvu rodbine, prijatelja, poslovnih saradnika i predstavnika opštinske vlasti.
član porodice Bjelović, Jovo, presjecanjem svečane vrpce otvorio je emisiju. Nakon toga je upriličen obilazak prostorija i druženje gostiju do kasnih noćnih časova. Poslovna 2006. godina za preduzeće Beli bila je više nego uspješna. Novootvorena kafe diskoteka Misija pridružila se pekari i poslastičarnici i kao savršen sklop proizvodnje, prodaje i usluge obećava još mnogo uspješnih godina rada i poslovanja. Aj sad molim vas, prema meni se okrenite, molim vas, samo to.
Fali vam šef. I šefica. Marce. Dajte sve od sebe, mada ne suda. Mislim da je čast i vama i nama ovako. Sinoć je bio u studiju probao uopće na 8 pjesama. A sad sam opet zasničio 8 pjesama postoji. Nekako snimamo 2 pjesme njegove i sve u tako. Samo u velikom gradu.
malo ostane.
Iska. Ja, divni ste! Pa radite, ja to ne mogu pridržati. Čočak negdje, učio sam negdje.
ispred. Hvala. Dobrodošli. Dobro večer, hvala. Hvala, evo sad ćemo dole. Dobro večer. Dobro večer, nema svi. Gazda vas zamoljava da izađemo svi ispred objekta kako bi se izvršila ceremonija otvaranja. Hvala. Gazda moli sve prisutne goste da izađu van objekta kako bi se izvršila ceremonija otvaranja. Ovo ćemo da vidimo s ovu stranu kako izgleda. Malo, nešto malo. Dobro večer. Evo, kad sam pogledao. Kako si? Kako si ovo? Malo, sježeg zlaka, malo. Malo smo vas istjerali. Malo smo vas istjerali. Zato ti jesi obezbiđenje. Znači ovdje ljubica. Sinu, jel znaš odakle trebaš? Hajde ovako, odavde. Jel može? Super, odlično. Bravo. Dobro nam došli.
iznenađenje da bude. U kafe diskoteku misija idemo srcemo od domaćina i domaćice jedan veliki pozdrav za sve goste, za Novorošicu, za otvorenje nove Kaninske. Želimo im puno sreće u budućem radu. Možemo se. Od domaćine i domaćice, za svaki dom, za novi dom, za sve goste specijalno. Postoji svoje sigurne,
svojima je sigurno je, što nije njega još bolje, a ti pitaš što je, pitaš šta ti je. Utajao ali prošao šajkac, jedno malo kad srcom koleo, pusti srco samo svoj šajkac, kuće me.
Mogu ti kako
Idole, još jednoj gosti, dobrovice, dobrodošli u glasilice komisija. Veliki pozdrav od porodice Bjelović za sve goste. Večeras za vas svira Virusje. Moje sam, jedan došla sam daleka, nije više curica, sad je žena, nekoga čekam. Moja prva roba, koji tebi pređe na nos. Moja prva roba, moja tebi nos. Moja prva roba, sada svijetom para, ostala je granica. Moja prva roba, moj prvi pređen nos. Moja prva roba, moja prvi nos. Moja prva roba, sada svijetom para, ostala je granica trotoara. Već dva dana nije jela, prebilo se, ali ipak drago joj, što nije srela. Oči njeni su sjale, da me gleda nije crvela, cigaretu nije htjela, uzela je samo dini. Moja prva ljubav, moj prvi pređen nos. Moja prva ljubav, moja prvi nos. Moja prva ljubav, sada svijetom para, ostala je granica trotoara. Ostala je granica, Sježala se i pucala visoko, i u tebu krvi, biti mlade krvi, da bi tebi dao to. Biti u tebu krvi, biti mlade krvi, da bi tebi
Bože, kako dobite mete, Bože, ti vidjeti mete, na nas, koja da tebe sažeta, za ljubav rođena. Bože, i mene zoveš na priče, nemoj, bit ću ti bolno priče, nemoj, jer to si muku tebe, da mi sam Čekaj.
Yeah.